खुलुमजरी ISTV पाउमिंग ताबरी बसिंग मुतराम नौकचरी हनबद मरुब पाउ एशियन गेम्स दा सरिता न प्रोटेस्ट तौबदुदा भारत की फेडरेशन अमदी एसोसिएशन न सस्पेंड तौरगलबसु हराउन लोगनी हरी पाउ संदोंग पिजरी इंचियों पांथोखिबा एशियन गेम्स की बॉक्सिंग मसानदा मणिपुर की बॉक्सर लाइस्राम सरिताना सेमीफाइनल मैच ता जज सिंह की डिसीजन पेंदे हाइदुना प्रोटेस्ट तौखिबदु मरी लेनेबा भारत की फेडरेशन नत्रगा एसोसिएशन सिंगना सस्पेंड तौरगलबसु हराउन लोगनी हाइना सरिता मसाना पाउमी सिंह फोंदोखरे हिरमसिदे रिपोर्ट मा वफन से बॉक्सर लाइस्रम सरिता देवीना इम्फाल एयरपोर्ट हेड थुंगलबगा मपान थोलकपद पाउमिसन हंगबा वाहंगी पकुम पेरदुना माकना फोंदोकिबने मियामना सरितादा अपेनबा फोंदोक्तुना लई फरेंग हुक्पा अमदी लई चाइदुना इकाई खुमनकी लोइनेना अखनबा बैन पार्टी अमना महाकु ओक्तुना दोन तिंदुना हराव फोंदोनकी तुंगदा हानंगाइदुना लईबा रॉयल राइडर्स मणिपुर की टीम अमना महाकु ममांग थादुना एयरपोर्ट तगी कैसांपाट फाउबल लाक्लबा मतुंगदा इम्फाल सिटी मनुंगदा गारी सिंगी ओइबा रैली अमा चटकी मणिपुरी मचा अमा ओइना सरिताबु चौथुकचै हाइना इबा प्लेकार्ड सिंग सिजनकी लाइस्रम सरिताना हंदकी एशियन गेम्स ता थोक्रिबा थौदोकसी यामना निंगबा कानिंगाय वय सही 15 रोम स्टेट लेवल अमदी नेशनल लेवल फाउबा सानरतुना इंटरनेशनल प्लेयर ओइरबा फाउबदा पेन दबा कया खांगदुना लाकपनी अदुबु खांगबा ngambagi fangal hendokतुना हंदकी प्रोटेस्ट अदु तौकीबनी हाइकी आई मरमना अदगी इंडिया टीम पूरा दि सस्पेंड तौनी हाइबे आई पाउ फंगबदगी ताबदगी बुलाइज तौरमबने अदुदे आई मरमना ममांग मोनिका की मतंगदा जु मणिपुर प्लेयर सही मपुरा नेशनल सानदब खोतबा तौगिबदो अनु छात्र मयam मांगिबदो आइना हाइदि नुंगाइगिदेबा अदु मतंदा आई मरम पूरा इंडिया टीम हाइदि आई मरम सिदगी पूरा इंडिया टीम सानबा तोदि ममांग सही अनि दगी बॉक्सिंग जे सस्पेंड तौर लैबगी अखोय कंपटीशन फंगदे इंटरनेशनल कादा अदगी ममांग कमल गेम चपा कादसु इंडिया थाबा फुरि लेले अखोय सानबा यादे यामना मेंटली कनो ओगिबदि मार्कना सेल पुदुना प्रोटेस्ट तौबा अदुदा भारत की टीम द यावरिबा अमतना सपोर्ट तौदबसी यामना नुंगाइते मतमदुदा माकी मपुरोइबगा मबानी खक नतना अतै मी लैखिदे हाइबा वाफम थमकी ममांगदसु वेट लिफ्टर मोनिका की मतंगदा थमोय शोप थौदोक कया लेखरे मतुंग तारकपदा असिगुंबा मरम चादबा वारेफ अमदी थौदोक कया असि हौगलक्लिबा सानरोय सिंगदा नंगंदना नबा महकना होनबनी हाइबा वाफम फोंदोकी मिचंग संगनाइबगी चनबी असिना साना खोनबदा चाउना ममी तारकलबदी मदु तुंग कोइना चनब यारोय हायरदुना पेंदबा वाफम कयासु मखाताना सरिता देवीना फोंदोकी कईगुंबा अइगोंदा पीबा डिसीजन दे आई लोइना एक्सेप्ट तौनी आइना अइगोंदा हाइदि मोइना आई सस्पेंड तौनी सानाव हारे सानानी सस्पेंड तौनी हारगासु हौजि फाउदी सस्पेंड तौबगी पाउदी तादेको मोइना कनो तौबदुगी अदो तौरे कइसु काइदे आई तौथु लास्ट 14 इयर दे इंडिया टीम दे सानाय वाना वनरल खांग लागा अमुक आइदि फंगमदाइदुदा इंटरनेशनल थागदसु एकता अचौबा नमथा अमा तौबिबदो इंगोंदा आइनि आमदिना थमोइजे सोकिबा हाइदारे अदगी अदु मतमना नमथा तौबु मतमदुदा आइदि कनामता आई इतोमदा आई हस्बैंड कुलाउ लाउदना तौबु नतना कनामता इंगोंदा मतेंग पांगबिना बलैगिदबा अदु मतमदुदा आइनि आम थवाइजे चाकी आइगी तुंगदा हुजिक लाइबसी लाइसम सरिता बॉक्सर हंदक एशियन गेम्स दा ब्रोंज मेडल लौरगसु महाकी मेडल अदु अतोपा महाका सेमीफाइनल ओपोनेंट ओइगिबा अदुगुंबा कोरियन मचा फाक ता सिनकिबा अदुगुंबा मणिपुरी मचा याम इसंग थोबि सिंगी मरकता अमा ओइरिबा अदुगुंबा लाइसम सरिता सि एयरपोर्ट की हौजे कैसांपाट फावल लाक्लब मतुंगदा मयाइ लंबिदा चतुना मया इम्फाल तमना चखिगदबनी मसिगी मरकसदैदा इम्फाल मयोनमक्तदा तोंगान रॉयल राइडर्स की टीम अमना ममांग थादुना पुरबा मतुंगदा इम्फाल मयोलदा राउंड अमा चलगा हौजे मयाइ लंबिदा चखिगदबनी मनमदुना मणिपुरी की मचा अमा ओइना सरिताना ngасidi मालेमदा अचौबा पारा अमा तमले हाइना लौबा याय मरमदी करिगिनो हाइबदा असिगुंबा जजेस सिंगी डिसीजन असि पेंदी हाइदुना महाकना प्रोटेस्ट तौदुना जर्नलिस्ट सिंगदगी पैसा पुदुना अदुगुमलबा मालेमगी ममांगदा यामना चौथोकना मतिंग लैना फुदोकिबा असिना मणिपुरदा अमदी मालेमदा अचौबा पारा अमा ओहेओरे हाइबसि ngасidi मियामना खंगनरबा वाफमनि अदुबु मरकसिदा भारत सरकार अमदी मणिपुर सरकारना सरितागी दमकता करम मोंगदा ट्रीट तौबिरकदगे हाइबसि मियामना खौरांग नाइदुना लैरि ISTV पाउगी नमक पाउदमजरिबा नाउरेबम फिलिप्स अमदी NG संजोय सिंह कैसांपाट जंक्शन इम्फाल
Senmilon gi Fibamasi, Migi Maka Pondraba Matamda, political gi Oiba, Ning Tamba Fangani Haina, Manipur Pollution Control Board ki Chairman MLA NG Bijoina, Ngasi, Socio-Economic Empowerment Project, SIFKI, Mangarak Suba, Mapokumun Thorum the High Cray, Ngasi GM Holder Pangtupa Thoramaduda, MLA NG Bijoy, Nagaland Rural Bank ki Hanagi Chairman, Laishram Bihari, Cooperative Department ki Joint Registrar, TS Manau, Manipur University ki Commerce Department ki Associate Professor Dr. Robita Madi, Amzugi President Wangkemcha Shamjaina, Maruba Mu Singwena Saruyaki. Thorunga Madi Lena Bulletin Masu release Tauki, MLA NG Bijoina Makataraduna, Samazama Chaukat Pibasi, Larik Laishu Haibamadi, Knowledge Wambaki Makapolabasu, Sel Tungi Pibam Pagat and Bahibasisu, Yamna Maroi, Samazama Habasi, Imung Mayamna Punduna Sembani, Samazama Pagat and Bada Imung Singu Pagat and Batangai Fade. Nupa singna sel pusilak labasu yungi mama oriba singna ningtizana sizna bahitrabadi aremba oigani fongtoki. Muslim singi khwaidagi chawba kumai singi manungda ama oriba Idul Jahana lakpada CPI Manipur State Council na proposal pirakli. Kumai asina lakpada lamda masida lairiba mipung khudimak jana chinana laiminaduna nungaya papa oirisanu haina cherols na makatarakli. Break matungda mukan na taramnok cheri makataba pauda komidok umang laikai dagi Muhammad Liaquat Ali Kauba masagi chahi kungani palum suraba miyoyama khabai soida ngarang numidang pung tararom taba matamda sakhangdaba singna makhong anida nongmaina kaplambadagi Advanced Hospital da laikanari khubongi sarukta nongmaina pankhiba duda ka hena ichatpa madi muscle ki mathau toruktabana operation taunana ba ICU da laikanari. Wildlife Week Thorunga Mari Lainana Thasiki Tang Ama Amasung Anida Central Forest Division Sinduna Pangtokiba Painting Essay Amasung Quiz Competition Gi Makok Mathang Taraba Singda Mana Mathum Yen Thokpagi Thoram Amangase Luang Sangbam Dalaiba Manipur Forest Training School da Pangthokrai Thoramatuda Mahut ki Director RK Dines Imphal East ki GCM Joy Conservator of Forest Wildlife Central Circle TS Mahendra Pratapna Maruba Mu Singwena Sargyaki Layekpa Sangdamna Bada Krishna Jyoti School gi Arambam Nongthombana Hanbataki Essay Competition da Little Flower School gi Valentina Moirang Themna Hanbamade Quiz competition ki oina pi Namjong Khung High School na first taki DCM joina Wildlife Week pangthokpagi wahanthok khanglabasu mapung phana thabak to onthok pangamdre masida mairoi singi chawraba thodang lei haiki Mahendra Pratapna ecological balance kaitharakpadagi hana leramba thawai panba jiba kaya noma nomagi mangsilakli masidagi kannab honabada ekhoi pumnamak saruyamina si phongtokhi Jivgas Wakiba RK Dines na Mioiba Equina Isagi Kananaba Karakaki Damak Atopa Jibasing Siznari Wildlife Kanabagi Maruebasi Kanjinba Kaptanatana Tabakto Ontok Binaba Darkarwayaki. All these years we try to think of wildlife as separate from human life, but we fail to recognize that we and the wildlife, we are basically the same. Wildlife are also, as we are all, we are the results of thousands and thousands of years of evolution. We are still evolving. What we are, when we assemble here, we are the result of hundreds, thousands of years of evolution. We are the perfected, evolved specimen. Similarly, are the wildlife also. Handak Nambol Maibam Lotpa Chingmang Kulda Tokiba Togdokta Osi Prem Chanbo Makokta Tamtina Suan Kibamade Paulo Bachat Kiba Pamising Punsida Temsing Narkiba Tombo Women's Against Crime na Penda Pungtokli Breaking Matunda Amukan Nataram Cheri Makataba Pauda Kamakya Penton College Hyang Thangamade District AIDS Prevention and Control Unit Impal West Anina Sinduna State Blood Transfusion Council Manipur Galoina na Nomigoiba Blood Donation Tobugi Camp Ama College Asigi Holda Pangtokre Ngasigi Blood Donation Camp Asi September Gitang Kunga Humdoidaki October Gitang Manga Pauba Chathagadaba NSS Special Camp Ki Sarukamoina Pangtokpani Ngasigi Blood Donation Camp Aduda Punam Hairoi Kunga Manga Romna Idan Toki Manipur Institute of Management Study Manipur University na Sinduna MIMS ki conference hall da importance of career counseling gi matang da consultation meet ama pangthokre Thoramatu da Board of Secondary Education Manipur ki chairman P Dhanakumar MIMS ki director Dr L Memcha amade career clinic Imphal ge Akbar Khan maroi bamyo singwaina sarugyaki Chairman P Dhanakumar na awang bathaki mahima sing tamliba singna makhoiga chana bathabak phangnana khona bada career counseling tawbasi tangai fadaba mani haiki A job, you just go get a job, meaning that you
get a means of sustenance, you get a means of livelihood, but you, like, there's very limited avenue for growth. Whereas a career, when you choose a career, it's going to be your life. You have to do something which you enjoy. It's just not, career is not just a job. You want to do something, you enjoy doing something, and you choose that profession to do, and you make a career of it. Hozim Maruiba Pau Amona. Asian Games the Saritana protest over the Bharati Federation and the Association as suspend or Labasu Haram Logan Harry. Hozikionity, ISTV Pizaba Pau Matang Salujere, Kukargi Matunda, Ahenba Pau Singalone and Amon.